akwa basonko eba too much GHS so epre ewie edu ceremony abana na ama obusa training issues mede ebesomo ewo fidie eto na we die enibre kese asore ewo central region ebusuafo sana nra lentebe to just say MP for Nfanteman constituency honorable Ekow Quansah Hayford ya conference atuntutu amatese papa no atune nkwa ya no nintie di echire ba ya tresa police for Accra IGP no wasuma ama police for ni bi akoka central region for police for se wo mo sha sende hwehwemu denden dia wo mo de bechi abonefo a wo mo de isa nyabrasem no na no krasi wa se si ada nintie for fra beto da tresa empenimfo a wo mo wo central region me kire na nanom no ebi ene ebiem so no ebusueti a boye head of the Anona clan wo mankesim na nakojo inkruma wo mo asore akenye wo mo afa empenimfo aka wo mo amate se ensa wo mo hwe bi egufom de ma na nanom abosom se enkpofom yense bi wo mo bodin so no na nanom ene wo mo endi ne nyonyonyo te se eduabo pa ene wo mo ehye egufom na wo mo ehya se no wo mo kira enipa bonefo a wo mo di sa na brasem we etutuo edeto oba time a wotini baby dwen won ba bako pe te se wonya wo wiase mu no wo mo de to se no so ku ne ya no sa nipa ko no so no na nanom abosum a wo mo bodi ama emisa one no endi no nyonyo te se sa ngofo ne de se ni je pa de wo mo nya bi da wo mo wiase mo be mu fi eda wo mo di sa bone no wo mo nya bi da asundie wo mo nya bi da na nanom ama emisa no ene wo mo ndi no nyonyo na ebia mo so man fancy wo mo esa de ko amanyofo so ampa politicians wo man kire se NPP se NDC wo man yi mu sa da wo se politicians wo be biara o into politics and who ebon wo ensem no emubi se woni mu bi so wo kan wo mo sum tese wo mo be botuo anaso wo no pole she kire so ma manfo so mo di ni sa anyam na se mo nim se papa yi campaign fi campaign try aba de okwan ni so no mefa eno mo suma ma tese manfo kwato she no so mo ku ne de se wo ye politician na wo ka ho bia ne duabo no wudi abepie mu binti ye ready na ebie mo so no third group a wo mo adi eduabo no ekọ wo mo so wo bi biara so ye security national security ni so ye police ni so ye judge ni so ye lawyer ni obi biara obesisi atenetene kwan ema wo mu nua anase wo mo de hye ofi ahimfie MP honorable Ekow Quansah Hayford at say dey watu ananam e said obi bia obesisi kwan e wa atenetene mu justice system no wono so ne ho enka ewo eduabo no emu ne butafo enya asempetwa ense wo matwiegu fom enwo wo matwa moje ye twegu so de amba mi sa mi nim na so say yobosom ni ehwe nsa so de na eduabo no anu aye de ankasa na wo de ekeka koyi de otumi se libre ana aba no se emra na ntimi enyo masema ma omo de a ene entepa so omo de eduabo ataye kirenti se wonim se hu wo mu bi dia no I am prepared. Since I never because I say we see I'm a photo do na ba bonte be trend semanu. Ebi ka se na ne just security atunu ba. Ebi mu so trend se ne de mo ka se bebre. Na e de aduabo e na ye busuafo wo mo de eji wo mo nti se mo de ekukume politics dia ene na duabo so ena mo de ebe nante e wabrabo emu na wo rese de busuafo yetu wana mo de mu so pa se wo mo ntena se e wo mo toto e mo wo mo newuwe e me ye wuo kwa se na bi mo de aye ate se se ade abe on and off case ene ne akakakra no tra ye jato ene ne akakakra na jato for years se sa na system no eti organa se court ntimi ndi o ma so ma mo de a ene mo de bra abosom se but that should not be the case and this sa na say Ghana alternative system na ye motto cry freedom and justice as I said justice and juma me commend police for man mo matu se mo ye ntepa so abora central region mo ye hwehwemu afa case no na me bomb by that o mati say no ma pentem no mo ye hwehwemu no mo menya suspect no me do mo sukwa no makwa ase kra pode no humpo mo bia machi no because they be ya te bi pay you MPJ bi dan ko bu ye ya che suspect ati suspect be sin ne
do actually do chia suspect the can you say chia and ka 20,000 and I say 2,000 to see can 20 million but see there do chia say can no ye ntin nkai ye nim say NPP new say NDC new ye nim say politicians the take according to suspect nenu masem nanso ye nim onipako be see ene since MP JB Danko we before 2016 cry election bebam besin ne yente ho SMP 4 years cry betwem ko eno nti second so ma koye ne sa wa koye politician se ba koye na we ochina we die eduabot e kire nti eduabot de se na muni me dada no contemporary bibia eno nti ye re nim de be fi wa bebia so no munu aba mo somfo na ama owusa me de be som wo e we fide so na me kan sa no wa de ntre efa ensem yi enwo no bomodi an efa etuja e wo too much gh comment sentence unu wo mo ye agency diabo na hu hia pa se wo metimenya tentena de mo de hye na eno nti wo mo nkoso anhwe nim se atentene be ba no de na unu mo ye agency adra wo betimi e de to de bia nso hu ne se diabo na ehu hia na asem de ba ye de no ne kan fase kan bia na wo betimi a chewa de so na wo de to ye comment section na ebia mo so no wo follow yen our Instagram page at too much GH_ Nana ama owusu enemy. Subscribe if you want subscribe here. Na me aduma you better say sharp makramu. Too much GH. We did that say Japan. A break be and best TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betumi afem the great tempo. Mbring. One man come when you hear Too Much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am more fire. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyane bonne pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam. Won hu nyame yenu nyam no. Won hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura